Sakop sa ginibong drug bypass operation. Triple o apat na doble ang bihikulo na gruso sa siyudad kang Naga. Mas complain ng police station kang Naga City Police Office. Newsbreak. Sa headlines kan mga barata, mga aktibidad sa ika-75th Diamond Anniversary kan lokal na gobyerno kang Naga, maayong naging rimalaso sabi kan PNP. City Hall, Master Plan kang Naga, mapo ng hamanon. Duwang kasulo sa Banwanin, Kamaligan, Camarines Sur, nangyari kan Sabado asin kasubagong aga. Barangay Tanod kang Barangay Penafrancia, siyudad kang Naga na madalo sa tugang na nakakulong, nagpurbar subot magpalusot ng illegal na droga, arestado. Diyos marhay na hapon. Ako si Mark Mendoza. Si Antoinette Eduardo, kami ang sa indong tagapaghatod, Bareta. Generalmenteng naging matuninong ang bilog na selebrasyon kang ika-75th Diamond Anniversary kan lokal na gobyerno kang Naga na tinapos sa paagi kang halabang parada asim programa kan suudma sa Plaza Quezon asim Plaza Rizal. Susog kay Police Senior Master Sergeant Toby Bunggon, tagapagtaram kang Naga City Police Office, mayo man dakulang insidente na may koneksyon sa pagselebrar kan syudad kan anibersaryo ang nairehistro kan Naga City Police Office. Apwera na sana sa mga pangyayaring pinagprerespondihan ninda kan PNP maski sa ordinaryong aldaw. Nakakaugma pong i-anunsyar, sabihon sa Tuya Gabos, sa mga taga-Naga lalo na ito pong katatapos lang na week-long celebration of our 75th Charter Anniversary kan Siyudad ng Naga naging matrayumpo. Sa gabos pong mga aktibidades na nakalinyada ka nakaaging simana, dakol si mga participants, dakol si mga nagdalan, lalong-lalo na ini pong Grand Parade na nangyari kan Subanggi na kung saan talagang dagsa si mga tao, si mga participants. Pero nakakaugmang sabihon sa parte po kan sa tuyang security personnel, lalo na Naga City Police Office na mayo po kitang nanutaran na mga related incidents na may koneksyon sa selebrasyon kan sa tuyang Charter Anniversary sa Naga. Sa iba pang issue, paghamaning City Hall Master Plan, pinag-iisipan na kan lokal na gobyerno kan siyudad ng Naga. Aramon taman ang kumpletong details kayan sa report ni Melvin Machado. Sa pagpabor kang korte sa lokal na gobyerno kang Naga na nagsasabing ang LGU na ang may poder sa 5 ektaryang lote na pinagdonar sa syudad na kinatutugdukan kamanlain-lain na estruktura na pagsasadiri kang syudad asin ibang ahensya kang gobyerno. Inina ang nagbukas sa kaisipan na maghawaning City Hall Master Plan na kababalihan ka mga suwestyon na hali sa manlain-lain na opisina asin pwedeng pag-urulayan sa Management Committee meeting. Kaya po, iyaon na si kaisipan na hamanon, pag-ulayan ang master plan, City Hall Master Plan to include the Civic Center. So, kay po ang tadigdi, si input kan mga manlain-lain na opisina, baad kabali ini sa tukaron, sa meeting kan Management Committee. And then after po kayan, we will ask the special projects team to prepare the necessary documents. Sa kahaputan, kung may plano magkaigwaning suway na legislative building ang sanggunang panglungsod kang Naga, posible subot ini alagad. Pigiling ta po kung makaag nin legislative building na suhay, kung saan siya pwedeng ikaag. Di ba? Unfortunately, data pa po ma-imagine kung saan pwedeng ikaag. And sa tuyang legislative building, may posibleng area pero that would entail cutting trees, probably demolishing existing structure. So gabos po yan pag-aadalan. Dahil pamalinaw. Para sa GNN TV 48 Naga, Melvin Machado, Newsbreak. Sa iba pang Bareta, libreng theoretical driving itinukdo sa mga miyembros kan media sa Naga sa paagikan Land Transportation Office as in KBP Camarines Sur. Uya ang sakuyang report.
2 months po, within 2 months, prior to your expiration date, pwede na po ang mag-renew. Responsibilidad kan sarong media practitioner ang pagtaunin tama as sinapapanahong bareta sa komunidad sa paagikan pagpasiring sa manlain-lain na lugar. Kaya minawot kan kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas Camarines Sur Chapter sa pamamayo kan chairman kaini na si Maria Fe Mariscal asin sa pakikipagtabangan man kan Land Transportation Office Naga District na pinapamayuhan ni Chief Grace Rojas na makapagkondusir nin libreng theoretical driving course para sa miyembros kan media. Tanganing maaraman subuot kan mga ini ang mga dapat gibuhon para makalikay sa anuman na aksidente sa tinampo na pwedeng magkausa nin pagkairido o pagkagadan. Siring man tanganing magkaigwaan mga ininin lisensya para makapagmaneho. Sa ngunyan po nagkakaigwa kami ng theoretical 15-hour theoretical driving course sa members and family kang kapisanan ng mga broadcaster sa Pilipinas CamSur Chapter. Ini po pinag-initiate kang LTO sigunman sa request kang mga KBP members kasi marami pa sa kanila ang walang license. And other than that, marami ding gustong ma-updates ng theoretical driving course. Ito po ang number 1 pong aim nitong training na ito is to help the applicants for student permit na to have enough knowledge and skills before po sila maghawak ng manibela. Actually, di man ako nadipisilan pag organize kayo ni members of the media kadakol talagang nag-express na sinda gusto nindang mag-join sa activity ini. Dahil nga ni kaipuhan na igwang driver's license. Igwa man iba na nag-attender na igwa na sindang driver's license pero gusto lang nindang ma-refresh kan mga rules sa road safety. Kaya mogmahon na na dakol nag-attender. Ngunyan, halos gabos na station sa Naga well represented. Pakatapos kan ginibong theoretical driving course, isinunod man ang pagpa-exam para sa mga nag-atindir. Asin mensahe nin pasasalamat ang ipinaabot ka nakakuanin highest score sa nasabing exam. Magayunan po sa pagmati na saro po ako sa naging participants kaning free theoretical driving course kang LTO. Kasi tinaunan po kami ning knowledge, enough knowledge, nakakaipuhanan mi lalo na pagkuaning lisensya. And not just that, hindi lang siya nagtatapos sa lisensya. Siyempre, kailangan mo yung knowledge na yun na i-apply as driver yourself and as motorist na concerned din sa kasama mo sa kalsada. So, with this driving course, gusto ko magpasalamat po sa Land Transportation Office, the LTO, and through or in cooperation with the kapisanan ng mga broadcasters sa Pilipinas. Kasi this is a very good activity and sana maipadagos pa siya or makagibo pa ning dakol na activities like this. Sigun man kay KBP Chairman Mariscal, sunod naman nindang aasikasuhon ang libreng practical driving course para sa miyembros kan media sa pakikipagtabangan kan TESDA Camarines Sur. Para sa GNN TV48 Naga, Antoinette Eduardo, Newsbreak. Mientras tanto, sa bulan in Oktubre pa posibleng mai-release kan Land Transportation Office ang driver's license card kan mga nag-apply nin lisensya. Susug kinaga City LTO Chief Grace Rojas, nag-overtime na subot sinda sa listahan kan mga maeenot asin mauhuri na matatawan nin driver's license card na dakul nang nagahanap. Plano na baka lumabas na by October o sana mas earlier pa, mas maganda. Very much appreciated na mas earlier kasi marami talagang naghahanap ng card. First in, first out din naman ang mangyayari niyan. Kaya ang gagawin namin is we have to conduct overtime. Padagos pa sa mga bareta, 2 kasulo na irehistro sa Banawaan ng Kamaligan, Camarines Sur kan Sabado asin kan subagong amay na pagkaaga. May detalles kayan si Jerome Breeze. 2 magkasunod na insidente nin kasulo ang nairehistro sa 2 residensya sa Banawaan ng Kamaligan, Camarines Sur. Alauna ni na magahon kasud ma.
Sigun sa report ka na Bureau of Fire Protection, enot na ilisron kasulo sa Barangay San Marcos, Kamaligan na kung saan nasulon sa nga kwarto sa second floor kan harong na pagsasaliri ni Segundo Prado. Pigkukonsidera nga partially damaged and winalat kan kasulo asin maabot man sa 50,000 pesos ang initial na danyos. Mientras tanto, 1:30 manin magahon kan na magbungkaras ang kasulo sa sitio Tampak, Kamaligan na pagsasadiri ni Agosto Balakyaw. Ninhuli tagibo sa light materials ang harong, marikas ining kinakanin kalayo. 50,000 pesos man ang initial na danyos kan winalat kan kasulo sa lugar. Tulos man na nagresponde ang BFP sa duwang barangay matapos ang kasulo. Maswerte man na mayong nakulugan na nakaistar sa duwang harong, mantang padagos pa ng investigasyon kan na BFP kung ano ang kausa kan kasulo. Para sa Janan TV 48 na Jerome Breeze, Newsbreak. Sa pagbabalik kang Newsbreak, tanod na madarambado sa tugang na nakakulong na dakupanin illegal na droga. Yan asin iba pang mga bareta sa pagwelta kang GNN TV 48 Naga Newsbreak. Dakop sa ginibong drug bypass operation. Triple o 4 na doble ang bihikulo na gruso sa siyudad kang Naga. Mas complain ng police station kang Naga City Police Office. Newsbreak. Lemon Residences, your newest home of the champions and the metro. Open for daily, weekly, and monthly bookings. Located at Magsaysay Avenue, Naga City, and enjoy a sip of coffee and Septus meals at Tiger's Cafe, located at second level of Lemon Residences. Dream travel? Achieve yan sa Nagayon Travel and Tours. Enjoy a hassle-free travel with Nagayon Travel and Tours. Visit their office at NCF Annex Building, Magsaysay Avenue, Naga City, or call us 0966-486-0043. At NCF Annex Building, there is the Tiger's Loft, a business center that first to offer a co-working space in Naga. Grow your business at the Tiger's Loft. Swim like a champion at NCF Training Pool. Avail their swimming lessons until the end of July at a very affordable rates. Contact Coach Joseph Tena at 0949-447-2792. Drive with confidence with NCF Driving School. Avail their theoretical driving course and practical driving course. For beginners, NCF Driving School is LTO accredited. Flight attendants, prepare for takeoff, please. Slip life vest over your head. Take the tape around your waist. Sa oras ng sakuna, isa sa mga kailangan natin sa ating tahanan ay isang go bag. Ang isang go bag ay naglalaman ng tubig, mga dilata at biscuits upang hindi tayo magutom, energy bars o energy drink, first aid kit, communication devices tulad ng flashlights at batteries, whistles o pito, portable radio at extra cellphone. Mas mabuti kung meron tayong prepaid load guard. Tools tulad ng Swiss knife at gunting. Maaari din tayo magdagdag ng lubid. At huwag natin kakalimutan ang hygiene kit na naglalaman ng sabon, tissue, toothpaste, toothbrush at face mask. Sa lahat ng oras, laging bukas, nakahanda ang aming tanggapan. Tandaan, ang Bicolanong alerto, pirming protektado. The Mariners Tourism and Hotel Institute is an institution that offers hotel accommodation, food and beverage services, and different programs and international cuisine. It boasts 5 contemporary guest rooms that fit to all types of guests and travelers. Room rate starts from 1,500 to 4,999 pesos only.
sakop sa ginibong drug bypass operation. Triple o 4 na doble ang bihikulo na gruso sa siyudad kang Naga. Mas complain ng police station kang Naga City Police Office. Newsbreak. Sa pagpapadagos kan mga bareta, mayo pang ginigibong lakdang ang lokal na gobyerno kanaga na paaramon ang pamayo kan mga opisina nin gobyerno na yaon nakatugdok sa 5 ektaryang lote na pagsasadiri na kan lokal na gobyerno kanaga basado sa nagluwas na desisyon kan korte. Susog Kinaga City Mayor Nelson Legacion, nagtutubod sinda na may aram naman ang mga opisina na yaon sa palibot kan City Hall kung ano ang tunay na pangyayari hulitan na ibareta naman ini sa radyo, telebisyon as in social media. Sa issue kan pagsingil nin buwi sa nakatugdok na edipisyo sa natad kan City Hall arog kan Hall of Justice, ang mayo subuot kaisipan ang syudad na singilon nin buwis. Ang may sadiri, lokal na gobyerno Kanaga, once we pay just compensation. So after payment of just compensation, kita na. Oo. So any transaction can be had involving the ownership and possession of the property. Pero baada man maray na sige lang pasinda. Sa satuyang police report, suspek sa serye ng harabunan sa siyudad ng Naga na aresto sa anti-drug bypass operation kan PNP sa Pamplona, Camarines Sur. Aramon ta ang kumpletong detalles kayan sa report ni Jerome Breeze. Inaresto ang 30 anyos na lalaki matapos na sinigibong drug bypass operation sa Sunados kan Barangay Salvacion na Sur, Pamplona, Camarines Sur sa panginot kan City Intelligence Unit kan Naga City Police Office katabang ang Regional Police Drug Enforcement Unit asin Pamplona Municipal Police Station alas 7:50 kasubanggi. Ang suspect na si Dominica Rito, 30 anyos, may live-in partner ang nabakalan nin kantidad 1,000 pesos na illegal na droga asin na-recover pa sa iyang posisyon ang 5 plastic sachet na may log nin pinagtutubudan shabu. Sigun sa mga otoridad, ang suspect ang pigtutok dong may kagibo kan panhabon sa magkaparang harong sa syudad di Naga. Kabilugan na 13,800 pesos ang na-recover na illegal na droga sa suspect. Nasa kustudiya ng unyan kan na PNP Pamplona at nasambitan ng suspitsado tangaling sangatanin kasong pagbalgar sa RA 9165 on Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Para sa GNN TV 48 Naga Jerome Breeze, Newsbreak. Sa iba pang police report, daing nagtrayumpo ang pagpurbar na ipalusot palaog sa karsel ang 4 na sachet nin shabu kan sospek na si Henji Tesorero, Barangay Tanod kan Barangay Peña Francia, Syudad ni Naga, na madalaw kuta asin mahatod nin bado sa iyang tugang asin pinsa na nakakulong sa Police Station No. 3, Canaga City Police Station, Kasuudma. Susog ki Police Senior Master Sergeant Toby Bongon, tulos na nadiskubre kan bantay ang iligal na droga kan gibuhon an pagrikisa sa mga badong darakan sospek. Mahahampang man sa kaso ang Barangay Tanod, kapareho kan sa iyang tugang na nadakop man sa sarong anti-drug bypass operation kan nakalihis na simana. Nagbisita sa iyang tugang sa detention facility kan Station 3 para magdara ng gamit, short asin iba pang gamit. Siyempre, SOP po yan kan lambang estasyon, lambang opisina o lambang detention facility na hilingon ang items na idadarahon duman sa nakakulong. Under the custody of the PNP. But eventually, sad to say, kan pinagrequesa, pinaghihiling kan sa tuyang duty guard, duty personnel, nagbungkaras duman sa sarong gamit, sa sarong gubing, ang sachet ng suspected shabu. Padagos pa sa mga bareta, Sena de Gala kan Mariners Polytechnic Colleges Incorporated Naga, ginibo kan nakalis na Biyernes. Uya man sa kuyang report. Magagayon asin makukulor na mga gown asin mga attire ang mga suulot kan mga estudyante kan Mariners Polytechnic Colleges Incorporated Naga sa pigsagibong Sena de Gala Night.
Mahiring sa mga mataan ugma asin ang pagka-excited kan mga estudyante kan MPCI Naga sa pag-atindir kan mga ini sa pigsagibong Sena de Gala. Sigun sa project head kan event na si Brian Kadake, obheto na asubuot ka na sambitan ng programa na maipahiling asin magkabiristaduhan ang lambang saro ninhuli ta 2 taon na mayong naging arog kaining aktibidad. Ang pinaka-aim po namin sa Sena de Gala is to improve the social skills of an individual po, knowing that in tourism and hospitality, it is a social phenomenon, meaning to say in the near future, we have to deal with people with different personalities, with different perspective in life. So by having this event po, it will help the student to improve their social skills so that in the near future, they will be able to use it as a reference po to be future ready. Presente man sa nasambitan ng event ay ang Executive Vice President kan MPCI Naga asin MPCF Baras Kanaman ngani magtaon ng inspirasyon sa mga estudyante. Last time I was at the other side, I was also the speaker there with regards to the affair that you have there, which professionalizes your behavior as future hospitality management professionals. Hospitality is really the appropriate word nowadays, especially on these post-pandemic times, that most of us should really be hospitable. Dakula man ang pasasalamat kan department head na si Mr. Kevin Abiog ninhuli ta naging matrayumpo asin magayon ang naging aktibidad ninda. Pinasalamatan man kaini ang gabos na komitiba kanasambitan ng event. To speak, this grand event, our Sena de Gala, would be impossible without the initiative of the young tourism students whom I am handling. So tap your shoulders and tell yourself, ang galing mo, mabuhay. Thank you for your cooperation and congratulations to our committee heads. Mark Mendoza para sa GNN TV 48 Naga Newsbreak. Sa iba pang bareta, DOH Pre-Employment Medical Examination Facility kan Bicol Access gustong isunod ang pagiging ISO accredited. Uya ang sakuyang report. Sarong aldaw matapos ang pagsagibo kan blessing as in ribbon cutting ceremony sa bagong gibong DOH accredited Pre-Employment Medical Examination Facility kan Bicol Access Health Centrum, tigkondusir kan Sabado, Hunyo 17 ang press conference na pinartisiparan mismo kan presidente as in CEO kan Bicol Access as in bago pa lang na mai-appoint bilang Assistant Secretary kan Department of Science and Technology na si Dr. Napoleon Juanillo Jr. Presente man sa pagsimbag kan mga kahapotan, sinda Eric Juanillo, Dr. Helen Juanillo, Dr. Rosalita Prado as in Dr. Jerox San Andres. Saro sa mga tinawan doon sa paagi kan press conference, iyo ang kakayahan kan pasilidad na mag-akomodar nin dawa lagpas sang gatos na pasyente kada aldaw. The facility is well equipped in terms of lab, in terms of staffing. So, we actually foresee about we can accommodate as much as 100 to 150 patients in a day. So I can do physical exam as little as 10 minutes so we can ensure fast results para po hindi pa balik-balik yung mga pasyente. So economically speaking, mas mapapadali po sa kanila. So and when they come in, kasi separate po yung boys saka sa girls. So it's much faster also. Bukas man subuot ang nasabing pasilidad sa iba pang pasyente, dawa ba kung OFW o seafarer. Those needing medical examination and other medical requirements with businesses here in Naga or in the Bicol region can come over to have it done here. Okay? Let's say employees of the bank, then you can group together and we will entertain you doon sa PME. Pwede naman yun pag medyo marami and mag-overflow sa baba. We know that marami nakapila sa baba, no, sa receptions. Tinawan manin pasasalamat ni Dr. Juanillo ang gabos na nagtatarabang na mas maging magayon ang serbisyong na itatao kan Bicol Access. This is not just my dream. It's a collective dream of many other doctors.
And to the credit really of the many doctors that invested, in Access Health, they've been very, very, I should say, cooperative and gracious with their comments and feedback. And we live on feedback, we live on comments. Otherwise, it would not be like this if it were not. All of those have been rather constructive for Bicol Access. And you know what? I'm much more happy for our staff because Access now employs over nearly 300 talents. And I call them talents because they come from different disciplines. So that is a big contribution to Bicol. Asin sa ngunyan, obheto naman kan Bicol Access Management na maging ISO accredited naan sa indang PEME facility na dakula man subuot ang magiging tabang sa indang mga pasyente. Para sa GNN TV48 Naga, Antoinette Eduardo, Newsbreak. Asin yan ang mga bidang baretang nakalap kan mas pinakusog na puwersa kan GNN TV48 Naga News and Bicol Affairs. Day malingaw na i-follow ang samayang official Facebook fanpage GNN TV48 Naga. Ako po si Mark Mendoza. Padagos kaming mahatod din mga baretang garantisadong nangingenot asin napapanahon. I-hit ang subscribe button sa samuyang official YouTube channel GNN TV48 Naga, tanganing updated kita sa mga bareta asin istoryang bida. An Bicolano. Ako si Antoinette Eduardo asin ini ang GNN TV48 Naga Newsbreak. Dakop sa ginibong drug bypass operation. Triple o 4 na doble ang bihikulo na gruso sa siyudad kang Naga. Mas complain ng police station kang Naga City Police Office. Newsbreak.